Video up Matthew 28:18 or 19. Yes, I'm tell you what like yalar was kalap share up in men what okay, Jesus came and told his disciples, I have given all authority in heaven and on earth. Okay, therefore go and make disciples. Was I share you? When a lady received the authority, I ran it, to answer it, if I not share a delegate, Pwuhng Pwuhng ko lang ang year, ari ekiyang koras me bang poson lai Pwuhng. Karena niya chay ko sa chay pam patakin aramas Pwuhng man. Takot Pwuhng, chay Pwuhng la mo ang kot Pwuhng jang Christ, authority kechay patakin kaunda, chay suka kaunda aramas ap mo. Kaunda irair kan maramas mimilale. Okay, masa nang gocha kong. Pini masan yerme sabol manani propayo sa kriyo. Sabol mamasan powerful. So kauno decree declare. Kauno kosaya po mangi me sabol mamasan na kong. Tuwacha katlas magam palawi sili. Okay, na never says we know masa nang god ikatlas and payan ma niya tebang kapot kita armor of God. Okay, so Pwuhng kauna ki kolera authority arianda pon authority with pompung what imako wa ko isilikalok. Okay, kayo komyong itan punglaren ko chaip sapal. Poko jong koronga kapakapakan chanane kapakapen aramas pungman. Chaip sapal and jang Christ wuden gejaida. Onia chay kuwi sili, chay chukuan patakan blending, dagot blending, marapatangi strumelele, bilian strumelele. Chakawan patakan kaunda. Machakui patak aramasakan sumaw, chay banasa magchay me answer. But chay wuwa authority, chay wuwa pungan court, bon sumaw. Okay? Na chay kuwi pung wiyawi, chay wuwawi Jesus. Iwewe an authority. Pwuhng me kauno kiyang atami ipuirang kakaun ki kapagabungka ira lusang Jesus pola. Kachitiriran hell alle kapuretado kiyang kachail. Krita may ban patapataka so angi kawelan so. Okay? Apan so angi kayuk just chip sapal. Apan so angi kayuk chakakip sapal apsosa. Memiyay Pwuhng. We lang taken turen akchik mes melel. Check lang lapas sumaw. Chel karkarak silimba. Stumen kasaleta memiya authority. Miya Pwungan kaunta sumaw. Ngay som patakman. Kiklan sumaw nani. Okay? Kasi yawa sa masigudo sa inyo Arkansas, sa potlong atra, sumawa na ni. Yamu na ipang yung patapatak trongay, kaunong kapag matangay sa malar, ay sutra kamakit aniyo. Aniyo na makit. Okay po, maso at ay patanggan sa lupa. At tickling, karpute sa lang at child kan, kapos suya yung chay mekot. Aramas man set free, abang kami lililakot. Aban limbago nga Jesus. Okay, kaya tika tayo Pwuhng, kaya tika tayo Manaman, apsang ni poson. Ekito, delegate, akachkito, authority yun da. Kuwi, yata na yung batak. Aramay ba matapatak, chonok nga yaluwi, alaban, anigan, wiye. Chip, aksalipapor sa lititang. Chukatapan na yung masa, no? So, chukatapan, masa ng court, may walaw. That's just awas. Okay? So, Masani, therefore go make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father, Son, Holy Spirit. Okay, maramasakan sa baptize, sa kamorla kitin sa no baptize Israel. Okay, kaya ramas susuwi kumarip sa palirap, triyang at charong, niyo ralap baptize. Apo isa baptize. Kakapopo de sa Well,
baptize kasalapan mag-repent. Mag-repent ka so ikaw ay tipampon i mag-baptize ki. Okay? Korean scripture te iran watawat may meniw kiyang gitay Luke isak tuwaw amin isak rajgiti isak tuwaw. Look, I have given you authority over all the power of enemy, and you can walk among snakes and scorpion and crush them. Nothing will injure you. Okay? Ako inawyo ma. Masanik lang. Ikiyanguker Manaman. I have given you authority over all powers. Ime kay pon maso yo kan ko saya. I am a powerful vessel of God. Ngoy tipsawan ko kela the command. Kay pon maso yo mo. Aposon ke kamelele emasani. Look. I have given you authority over all the power of enemy. Ikiyanguger Manaman po na mumunjitigan. Kaya Manamanin rendo kaya to ay akamayang rail. Okay po mo sayo level. Kaya Manamanin lipanete ay lipanete. Manamanin pawegi di sweat mau. Ramas kailong gunuka kakapakirail. Imanamanan mo. Okay? Ngayon sa ko doon, kaway yung kalaga balian. Kime mo, te kapakapang kausaway. Okay? Imanamanan mo. Manamanan mamurki kupurang kod men poita. Imanamanan mo. Ako saya, I have given you authority over all power of enemy. Taken. Chay mapapod kan chayken. Pagya chayken, yung mamor na nutukonan maliyal, pakchojo chayken bil manokela me. Okay, kiyang yayar manaman intera kamay mahal. Der ka ang odi, der ka ang aklabala. Kauno kiyang gitailer manaman. Manamanin pewedi atel ingin soy and maurin saulang. Aramas kailong gitail chay kaambatak. Aramas kailong kung child chay kang kasalita libakang court pag child mimisilinan emotion nang simpapom o sin matamataw na ramas. Aramas aman me asa de kaya kasa apo wait ki sawasan ngen sarawi imanamanan mo. Wasakis na Jesus masani tabang wak pasangan kuchail may sapalo meso chip sapal kitel seriyang goto meso chayang seriyang got tabang wak pasang may pakapake te relakan me pakapake ya may kiskisa te wiwiya mawang relakan tra me wiwiya mawang ya tama bang kasalita at wak pasang okay kiskisa yang kitelakan may sapal tama bang kasalita tel wak pasang. How much is God in us? Yawan lautin ko tau ye sansal na natel more. Ikarapa wo me masani ki Jesus masani amam din sambawa da man buru ka bur. Morin samba mo. Okay, ras bisa sa takot morin samba. Morin samba ye sumok, ye sakaw, ye nanak, ye lingar-ngar, ye kumat morin samba mo kan. Okay, ganda. May sulamok, may kalap solan, sabil solang. Well, morin samba mo ka. May sumusumok, lip-lipanet, kay-kaylok. Uyanan nanak, karkarer. Morin samba kan, masansal. Isto ka mo mayan ta kinayang, emanang puksarawin. Kalesya limaw, isakto. Kodi. Okay? So, Jesus masani, yapan wak pasangang child. Chay may ipsapalo so chay ipsapal. Chay may ipsapal chay van awdawd ki sawasan ngayon sarawi. Ngayon sarawi kang kawit kang kichay ta chay pangya. Ngayon sarawi pay kang kichay. Ngayon sarawi kat kita chay kamaray na chay koyak. Ngayon sarawi
kansana maui, he comforts us. Imagardaman pan buruk, por kamu sa ulang manen, makam kasinen and masanang god comes to ban bur poeta, must to sangotroyo. And morin samba controlled by Holy Spirit. Jesus masani gimemben paki sangu kam set ki kam sakit. Pukita ke katak. Kachabe boy katik tame am. Min sarobel min yen sayrata. Eko say, look, I have given you authority. Yanguger pung authority. The power. Eso jokas ko say the power in miracle gun. A power in kasaleta court. And so me suet. Udonguk. Ngayar mas taba kailongi niya. Power and good. So me mani kailongi. Kaya power and good mo. Kaya kilang nga tara me muser po kaya menok mas katong-otong. Kowe kaya kilang rail. Oh, pakpakay rail po kita. Power of God. Authority. Pungan mamor. Kauno pulrem. Kaya wedi sa uchara naramas. Okay? I given you authority over the power of enemy that you can walk among snakes, scorpions, and crush them. Nothing will injure you. Makamay Syrian court kamalitar Christ amposonan ke lail. Aino gitir, nothing will injure you. So dami agot pangkawi yukala. Kabil panalo na sningkan, taban pilingali su kaban memaur, uyawiyang Paul. Okay, nampuk sarawi. And some wara po water mawidi, rail papelong, snake ngalis, tuan sabaw yawi buen popiti mela, pues snake o poison, korasa ngalis panaremela. Raw yawi yo sa popiti mela, rail ko siya woko. Okay? Saman manaman ka jay wate kaya nampuk saraw po kita inaw. Ari, kamuyo ngay pang kakela kalata po san po dyan tuwa Paul. Mea lucha, toke charmas ray maula san sumao. Kaden jabang ko saya Manaman ng God at sa kakiyang morlale. Okay? So, ikarapawom kom kakasawigi dokonong yan ale doken vaccine teso. Ngay so jami man bil ay bots choy rosang ya bil at sa rawya sang liter ko Fiji rating ng aramas. Ani yan sa meleli yan deso. Isa jabanale o isa jamuitong ay panay yan bilale. Pokita. Aki yuki tayo na wangkot. Kaya dek pwede uya panat momotso iban begiang. And iban begiang leader. When it's come to the word of God, miya lokayang wayon the absolute obedience, the absolute faith, the absolute God, absolute what God pantiyang lamon me karos. Eka pantiyang lamon ay pode, tiyang lamon parave, God pantiyang la. Ari, wasaw kasawi sang ningen sarawya confirmangok. Yen aleto ken koronan po yete korona ngay mela. Te yen kasidan nan masanang kote inogit yang niya. Nothing will injure you. Eki yang keteler authority, nothing will injure you. Okay? So, chajonat leader kan ititingong kitsen dok. Ngoy ben sabay po kita absolute authority and masanang kot may kasinen lala. And mentare to ko where is the power of God? Okay, where is the power of God? Po may to ko what kikilantiyang ay God. Kare da government in Bombay tingong men Bombay rento kralto ko wisili. Momotson Bombay kan LSO aray poson itingong ni relcho naramasakan to ko wisili. Dayang mailer na night testimony. I know some parisisak lemao corona ta imoni katorela po yan mela ikapakap emaurta karita sa chapaki upang kiyang sampawat ang credit ki power of God sa chapaki may ba ikilanger kalangan ng go chayan bilitong aramas devil pena ipanay na isemtok ipangalay God. So say a moment so long karake. Oh, I praise the Lord for vaccine. Melel. Goten so jaga manaman en kamaurukalan. Magachangogi vaccine abe. This jeva nanjiang masan en godron rule. Agile more po goten kak real.
nana child live, nana child, we memor. Chibil men, kansens with the Kumaila metoker kan, elemoin so choice, imako wiyaki, apnion poson, kaban karyala lipo. Makayang ertok pwe ijalen kan gola ton pede, kan gakto dog, karyala lipo. Apan lelan so me songan kasong kapan bli purpuro to na maur kasinen kitam poson. Chaipan men please God than man. Euran como yung ay pan umong kot songoros me chawian ang palwara chapan kadengi yamomona chal represent God niya chay memor pon sampawat. I karapa umaga pa mentakis magailong ganu kupurang gotang poitarem imagokatawi. Kaya chay le naklabalap kita. Kot kiyang chay enough grace but chaylen balian obawedi sojarakan magungkoton kaway kitayl de uwang kitayl Banay ko yung chanan kasilong scripture Ephesians riyaw eulelisu and made alive in Christ. Okay, kauno kamaur kitayl da through Jesus. Kamauratan nganetayl ka. Okay, kamauratan nganetayl ka through Jesus. Once you were dead because of your disobedience in many sins. Okay, mon silangan ko tatantayl wiya mamorsili kitayl armas mela kay mon kot pwegi sapaik. You used to live in sin just like the rest of the world, obeying the devil. Okay, ako saya. Kakin wiya mamor en sampa tuwe charamasin sampa kan. Pwegi tatoken Satan, the temple, magakin kapayata. The commander of the powers in the unseen world. Puksaraw kas saya me devil, the Satan, imakin son command miya Manaman and in dayang unseen world with realm of the spirit. To the kakilang true ko puel trakay nature, kapagabunga, akjais tu kakilang nan wawa, iyan sin world mo, arime ko sayame, ngayon South Satan, Kakaun and nan wawa, okay, is a commander of the powers, so Manaman. Okay, ap chama-chaman me Jesus delegate on komuyongoy authority. Pwuhng. Armay ban soja koirtan ototongi pungo Manaman me coach kiyang ya chaypang kalap control by unseen world me ye Satan nan spirit realm. Is the spirit at work in the hearts of those who refuse to obey God? Okay? Is the spirit, ako saya me inge naman, maging kalapuya to tongi, maurin relakan makang kapayata ko prongkot. Ikarapawo maging kalap ko saya kaya chay paninikan mestip sapal. Chon na chay lim sarawikan mesutapatang sapal. Chon na chay government mesasat taulul tayo ipsapal. Damoitan Jesus and kaunarel maur, Satan muya to tongi. Okay, is the spirit at work in the hearts of those who refuse to obey God? Kaya din kitray koros kumpay kiyang God. Apurailakan me socha papay kiyang God resasa me Satan me Kakaun raili me nan puksaraw masani. All of us used to live that way, following the passionate desire and inclination of our sinful nature. Ako saya magchay koros ibo mo na child morma. Okay, wasabas ko sayang child may ipsapal. Ako saya magchay koros tuwe chama maso. Chay ganitita wen a child inang instant child, a child sinful nature tuwe a child inang kan. Paran masa child kilang child inangi utuk a child, okay? Last inang utuk
Kitali ni nangi tuwa sort of control, sort of weight, sort of moledin ngen sarawiyo Kakaun na tel maur pokita tel maurin aramas me toror sang God. By our very nature, we were subject to God's anger, just like everyone else. Pwede sangan maurwo ang yangan court me awyawi kitrail. Okay? But God, okay? Wasanda but God esapangalar sangan maurwo. But God is so rich of mercy. Pwede ko ta limpak. And He loved us so much, that even though we were dead because of sin, He gave us life when He raised Jesus Christ from the dead. And so me kaya sata san Jesus mela. So masani iratugituk wenowa. For He raised us up from the dead along with Christ and seated us with Him in heavenly realms because we are united with Christ. Chamchamani watake mo wome heavenly realms. The realm of the spirit was among in Sautran ko control is the liaramas to a Japonang in Sampawat Micheka Kilang. Ngayon sa mi pon sampawat pilmi seliponang in sampa of Jesus raised far higher and above. Medodra sipala alel heavenly realms. Sipala wasakan mengen south control. Sira tukutuk wano wakas kasiyame. Ansa me kaya sata san Jesus kachitalaw lel peweya agatun waka mo yongoy. Okay? Magarita kay ramas rekonrongay kapakap. Oh, chakikin mo kapakap melele na lang proto. Amen. Ni palingen kombang kamelele yang kami. Kamelele yang kami tama puksaraw ko sa yapo. Maso, ija mo sa kapakabang pakpak sili. O ngayon south litidaram panina yako pilmaya sili. Momon so lang apo ngayon soy. Pagita, chay sa tutatongki is kitail me masani. Masani, toton kitail tipano mela mimo mo tail. Pwede limbakan ko taka maur kitail la katkita Jesus and Paula pakitail ang poson la yo maurla. Pwede atay poson la yo o maurlar ni palingan at tail. And so me kaya satas Jesus katstala in heavenly realms. Yai Jesus and so what? A momot pon palim mountain court sam uye kapaka. So kasi yan sa ni palingan me kasi and so me katkita la Jesus wasaw. Why kami rongoy ko la wasaw. So drami me pon sambawat ni palwar kita na lady me masa ng kot melel palingan ne yanger mi ren Christ momot wasaw imakarate ka kapakap tipon kawela kan metepel wiwiya nanay panin nanay way nan sambawat. Okay po maso may sotality is ngoy soto kapakap na authority. Pwede is kital ni palingen kital yange Christ momot kamka kwatak mau. May tangin saraw yang kawewe yang ko may tami sa masong kawewe. Apura chikitik wano masani for He raised us up from dead. Okay? At saka saya mela ang palwara. Po isaik yasata. Isaik mela. Ni palingen ay iyaleti me amen. Jesus polar. Jesus pogen yalar po yender mela. O Jesus kaya saya tayer wayotala renkod sam. Seated us with Him in heavenly realms. Therefore, pwede authority o Pwuhng Manaman o Jerusalem may momot yan ipalingen imomot rin Christ. Okay? Verse 7, so God can point to us in all future ages as example of incredible wealth of His grace and kindness toward us as shown in all He has done for us who are united with Christ. Pwede tayo mini ang Christ. Kauno kakiti ang kitail song kan mekatin buyatar mitokay kitail. Kamao pa tayo kan tayo mayautar, tayo salataklar, tayo kolokoler authority, delegated authority. Magarita armas panta kapakapkin yaw dati kapakapki niyang poson me kauno kiyang authority. Authority in kaunta sumaw wasan ren chepel
Okay, kamu yo ngoy kapag court kita ipsapal kauno wiye papang kita magarita patak cheschichar cheba nanane alu nan authority nan Pwuhng nan Manaman nan power magod katki young child. Amen. Last scripture. God raises us and seated us with him in the heavenly realm. He made us alive in Christ. Okay, chama-chaman, niyan sa mag-iipsapal, kamaurlar. Kauno solar, irong kichay mag-child tipan, chay poson Jesus, child maurlar. Kauno solar, irong mag-child ramas mela, aliyado po sampawot mowa, kichay ramas maurlar, ratigtiklimnahom. It is by grace you have been saved. Pwede kalangan ng God. Kahit megot machay pingkatreta. Kalangan ng God. Imechay pang wow niki kalangan ng God. Tsaka ang pilew mimisilin nanti po kita. Iwaw niki kalangan ng God. Iso wari sa amin itipan isa kanakani. Meko roso tamao. Yet God katkito Jesus. Pwede ay posan la Jesus. Inchang Christ kamagaliyata. So iwialar mas pungman mong God. Pwede Christ. Kahit pwede ngoy. Ari pwede karapa wo me ban wan kita me Jesus we ayang ya puisa warang yet kamakaleya ta makon ya I karapa wo me ban kang men pileu ale deep kai te pwede chai me minan ko sonnet. Okay, pwede ya chai wauniki tam the talk in Christ me ka chumbia yang kitailer. We receive authority when we get born again men ka kila kai chai koras me sapal. Okay, kung rong patanga no kang sapal po kahit karal buyapa. Buyapan bang keme yukala. Buyapan momotson bang keme yukala. Kapan mela kapan salongasang kauno. Okay? Kapan mela kapan salongasang kauno. Po kichay pungulata rin court. O kichay laletita manaman in court. Magchay sapal through Jesus. Authority belongs to all children of God. Pungan mamoro Kakaun songkan nan sambawat. Okay? Kasi yaya raramas siya meso siya kaun. Karita maruling corona kan kotoro kaun daramas kisang ray Pwuhng. Tepila child chiyak. Okay, child chiyak. Kisang naramas Pwuhng. Usang ngen mo kahit nga ng God. Authority belongs to all children of God. Some people think authority belongs only for chosen people that God given a special power to, but that is not true. Okay? Magchabanta taong kapuk sarawi. God sotra libilibilgi aramas. God sotra pilata all door aliso. Okay? Tiyang kay mo mamamor ko to ng kadeta marin. Of Jesus, God to o kasaleta limbagan ko at toko Rusia. Chay bisa juga an kimantamantaw sa pomenda. O laban na special kauno kiti yang kauno pilaltar ang melel niyan sa wadraso. Okay, pwede atay iko sa yan ni Japanay Bible study kauno kiyang katal free will. Meman pilata kot kapayata o totongi meman suigala. Eso y maor. Okay, Deuteronomy silisak. Jasa jan ki mata o me miya manaman ang gos panta dokren lapam. Okay ki child gift of miracle me po child. Ki child ko Rusia mo poson chay bang kasaleta court sang ni authority Pwuhng me ki yang child er. Okay, poson nota pan release authority and court. Chay okay kanap siya ipsapal ng Quran. Aprapil kinalasang kapakapkan. Ray kinu testimony kitong niya. Wow! Iya pa siya leta Christ last week. Ikapakapang kaos ngayon sa utatang te. Pelian mataka udi. Pwede ko poson. Okay? We are physically walking around on this earth. Up spiritually, kapanchamachaman, yai kowe, ni palingen. Kumomot, ren Christ. Ar may manokela isngoy, manokela authority mekianya, Satan bang koror. Papan literay kichel, apan asame o
lava sosa yai ni palingen. Okay, I'm a child. Osa is good child, ya was a child mimia ni palingen. It was a yayer. Ni Jesus a yes adam. Ola heavenly realms matwetebel. Esibala realm of the spirit was a mangen gaw ye bibir selia. O kota ala heavenly realms. O nangin po nang was a me leila sang takaros. Megaros. You was a me Jesus katkatia. You was a me wayukalaya. I karabawa me irailakan malyalunan manaman iraila le di Israel. Kami yongoy kono nga le di skitcha. Pagjadir discredit our God. Hindi dapat discredit our God. Pwede sa wewe. Chabanosa chukchuk, chabanga saleta ko chukchuk. Chabanosa loud, chabanga saleta ko loud. Amen. Last scripture is Mathew 18:18. Mathew 18:18 ako saya. Hallelujah, Jesus. I tell you the truth, whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven. Whatever you permit on earth will be permitted in heaven. Okay, irang buko kasaliyang tuan authority. Pwuhng makauno Jesus delegated kiyang child. Okay, receive o nanay video na yo. Arane to kasaya a delegate. Okay, a kiyang child. Mathew 18:18. Tama ka forbid. Forbid with irati. Pon sambawat irartinan lang. Tama ka may data. May da. You wanna try manaman. You want kauna pangong child. Tama udang kupranin tapio. Kapagata dami ivi kiyang ra adore de wa. Ralus. Katstoi pile waledi. Iari kaprayang kecayla ramas. Niyamban madawa. Wow. Christ, second Adam, he came and he restored the very first plan of God toward human race. Kapanan kisakan mata-mata ome. Ayang melel. Aramas susugitip churusang God up. Christ kachto. Christ kachto. Muring Christ kauno chaper katokela sapol maplan sapol makasandi. En karapana kapagata atami ipnin chapio. Ke karde che sutrapanan ke mata-matawan me ke child munjiting good ke child diban child sansalong jorok child mela so magchala ledio pungkio wauniki kamelele me Jesus kastong kapre ke child la nan udan ya plan me kot yang pun sampawat through adami ebilewer proto. Karita kapan menaliti delegated authority. Pwuhng manaman makauno masani yang ra. Makaunda. Mapapali. Okay, kapagabungo. Emire tel chelip sapal through Jesus. Planen court mawiyawunan senesiso. Ekononger kot kowe. Nang karapan at chay kapagabugta. Okay? Amatawa turinchun samba sa ikinja protong ng plano. Chalagan may sapal chay protonger ng plano. Karda chay pa memorki at chay kapagapakan kayo anana we laklak tak taway muan kot. When we are warpo mao. Kapagapan poson, kapagapan kaunta, kapagapan pewedi, kapagapan tikriyo declare. Ako saya, tama ka chay forbid waja iroti. Iraerti. Tama chay sapatata. Karena keip sapala ka bil panga kapaka. Kecuya totongi authority me coach kiwayan. Kecuya totongi. Ngayon sa ka still flying around in the realm of the spirit. Ngayon sa ka uya bibir selita. Wiyata kapungpung. Okay po kauno katki yung kitela authority ya ayay ba mimicho ko layang sarawran sarawi. Pangaki kapakap ni bonte ran ay wawa authority yo. Yakatrapan ay kolokol pungo. Ngoy siriman may sapal. Okay, ayap sutra ta tongki. Pwuhng kaweki la realm of the spirit.
ta dogen ngen saudrakan jebel wiwiya jay watager okay sika kela kay kichali karaba wo magcheba menuya kapakap kinipungon ng ran patapatang kinipungon ng ran pukita we have delegated authority delegate what ikiyanguk may bangos ko sa yaso lang riyaman aman sa palaman so ismet Jesus Kakaun met delegated authority kichel ka may psapal labaw ya kapakap mal kayo so tra relationship on Jesus email sa religion laba akamor lahar o Jesus position ni heavenly realm and so may yasa tao ni palingin na ayat esotraw yata tongi authority okay como yo ngoy wialar watchman magkarta ka just ko na bil mauk seligi kapalakan maporta na na type nay magtype sa pal type na sa me Jesus me chay wawa is the answer. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. So forbid mabil niya meditate dia mata wa scripture ani mansango relate ang mak Ima Jesus masani ki makestro mako ngaman pun sambaw may bang kaprela madu 18 whatever you forfeit tama ko forbid ka iradi irayarti lang madawa may istro mako ngaman okay, that's powerful. It's true, man. Puimol pa. Ako sa iyayar, tama kayo roti pun sambawa siya irerte na lang. Magkarita, aramasaman me so siya mako nga man. Sa me puegi so siya mako nga man, roti mako ong labo na lang. Smebang ka dengi, lab me siya mako. Pukita, Jesus masani. Nan maduwano isa lamang magkawatap magcheban sa Jamaica nga man at try ko pan sa Jamaica ang gatry okay so bunsam daw diban kailong gimol pa sa Jamaica ayun chaman pwede sa Jamaica ang bunsam tawad kauna chaman uy bangkat alakadekin sumako makauno Magong child. Mayroong kila sa pulmayeras pachelen naurla. Ayos ka child pachelen so magong aman. Yus ka child. Tachay ka cheta. Yosa chay pungo sang niya. Karadama pan sudya magong aman panasame irodi ang lapa mak. O ay kateknan lang. Okay? And that meman mesoja makong sapunga naman pain kauno sujaban makong. Okay, so kasambal okay bak chay saulangkin wait na natal papa minang matamataw silimong kot absuto lamki melelin masanang god Pwuhng rule atal mongyo iratigita isapayo matuwano iratigita isapayo if you forgive those who sin against you your heavenly Father will forgive you makamakong relakan maganmuyati panguk kot sam pampil makong if you refuse to forgive others your Father will not forgive your sin amakastrumen makong medyakan Chatan Jaganinda Papa Coach the Coach Sam. Echipa Makong, Masan your Father. So your Father, kasi yung child, Chayka may ipsapal. Chayko saya your Father, my Father, ipsapal. Ay Papa Coach, Jesus Masani, yang panina yung coach. Up, mamyanganin sumak. May kulangaman, pwede sa uchar. Asan salamaw. Tami iroti pun sambawat panurayarti lang. Iroti makong medyakan. So, tiba yo pambil ay sa ujara bilirayarti lang. Eso siya sa potok ta. Okay?
whatever we permit pon sampao tama chaibil muitata so ma ni ay bil ko sa ya authority kauna ki yang uger pung encounter om incense weten kai dek trebel ang trebel we ay angel incense wet kauna ki yang gel pung encounter incense wet pung encounter so mak iklang more in so lang man maganak chig lang mong kot kin so ki extra craze dagot craze ang napini to kamuyan te udugayak testament mak pagchatter ke kailok o bon maso aklapalap kangodi apuy gi chaiban pakmang te pachaikan ngayon saraw kat sulala chel pangkiyang chel extra craze makarata kauno papang aramas mip sapal ran maur tuwe chai pues chai se maurang kele kiyang chel authority kapagapen kaunda authority in kaunda insene pues ay penin na ngay mata wante balian tama ko parang kot okay hallelujah praise Jesus chay kapagapen ay time and share clock is a kewaway so takmak chapang ko promail na wicket mesa changa champional ko sa state to state sibangak stick on time mo kumailakan may miminan list up kanga drum miss pagkano mas ani thailand bata ni pungon ran so on kumailakan mayang mimipon list nanti yang kapayatang time te nanti yang fit in anytime makakak up yaramen pon sasa chali no ki di men chaipan we are met. Let's keep on be faithful for God kupur perendi tama chay wuya. Saan koras makamangi eminampuk sarawi. Yeyi kupurang God chay magampangaki daw ya. Papalwara chay ka luwat. Tama kupurang God chay siya bilanana wuya kapagap kumachalon wuya teso. Chay bang wuya. We are commanded. Eko kaligir masani wuya tanay chumbatak. Okay? Masan, patak, kayo chayban, kalimang, chayban kamelele, tana chay koskosoya. Sutra kamelele, achay sutra kosoya mausang, hallelujah. Praise Jesus. Kalangan ng komisyo ako kan lapalap, kapag nga marami saraw kalangan lapalap kiyang komoy authority. Pungo manaman makamgatunggat kiyang kit sa pulmomoy aramas. Pungan kaunta tatawagan na Gigi. Pungan kasalata kiyala isumaw kan. Song koras me kompan wuya. Makam kat pon sampawat imisapan wuya. Sekakong mak. Sekakong sapat limbagan kot. Pwede limbagan kot makam katarutor na natmaur. Sekakong pewedi sa ujaran na ramasakan memiminam deep. Pwede kalangan the extra grace. Makam kakela kakinan nga natsakan. Sekak makon sa ucara naramasakan sutra kolkolong rel record in deep po iskit. Makomukodra man kap makon kitniat suwarong asampan bilan kepungan kolokol atin sinswet panaramas. Kalangan kiyang kom marainin ranwat kamitong kom wasamasaban say lang kan rel mission team uirela kan overseeing leaders o Lord karusya kan mepilwo sapul mamumasan nan mumotso chay kan o God sapul mamusirikan kamukatin mangi Israel yay kapakapo Lord sa pantutonggi pungo manamanan mamaur o kaunta apapali kapagapagin God mukamgatanggat kiyang git kalangan kiyang kami sapul mamulimbak sapul mamumasan aking katang kasalatag yalanan nganet o katkitongit marain katkitongit karaban mamaur. The more we know, the more we understand why we live. We bless you. We love you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen.